салом алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбору аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба солимии ҷомеа ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ диққати махсус дода инфраструктури муассисаҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро мунтазам тавсия ва таҳким мебахшад. Айни замон дар 19 шаҳру ноҳияи мамлакат барномаи кафолатҳои давлатӣ оид ба таъмини аҳолӣ бо кӯмаки тиббию санитарӣ дар ноҳияҳои таҷрибавии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2019 амалӣ гардида истодааст ва давра ба давра тамоми мамлакатро фаро мегирад. Илова бар ин давоми 3 соли оянда дар Тоҷикистон беш аз 560 беморхона ва марказҳои саломатӣ ва дигар иншооти соҳаи тандурустӣ бунёд карда хоҳанд шуд. идомаи ахбор. Илму техника дар асри 21 бо суръати кайҳонӣ пеш меравад. Телефони мобилӣ дар ҷаҳони муосир ҳамчун дастгоҳи кӯмакрасон маҳсуб меёбад, вале истифодаи бемавриди он ба саломатии инсон таъсири ногувор дорад. Абдулҳамиди Назир дар ин хусус маълумоти бештар медиҳад. мутахассисони соҳаи тиб исбот намуданд ки дар 2 даҳсолаи охир бемориҳои қалб, саратон, дарди сар, чархзании сар, хасташавӣ, паст шудани фаъолнокӣ хотира ва чандин бемориҳои ба ин монанд ба маротиб афзоиш ёфтааст ки яке аз омилҳои асосии он истифодаи бемавриди телефони мобилӣ мебошад. яке аз омилҳои асосие ки ба ин бемориҳои асосӣ оварда мерасонад ин таъсири аз меъёр зиёд истифода бурдани телефонҳои мобилӣ мебошад ки ба организми инсон бо таъсири нурҳои зарарноки ултрабунафш таъсир карда сохтори ҳуҷайраҳои таркибии тамоми организмро дигаргун месозанд ки дар натиҷа зиёд пайдо шудани бемориҳои саратон мегардад. агарчи имрӯз ҳаёти рӯзмарраи мардум бе истифодаи телефони мобилӣ ғайриимкон аст, мебояд шаҳрвандони мамлакат хосатан кӯдакону наврасон ки дар айёми инкишофёбӣ қарор доранд аз истифодаи телефони ҳамроҳ худдорӣ намоянд. олимон исбот намуданд ки организми кӯдак ҳангоми истифодаи телефони мобилӣ бештар аз калонсолон зарар мебинад. кӯдакон имрӯз бештар телефонро барои бозӣ истифода мебаранд ки амали онҳо ба хирашавии чашм оварда мерасонад. дар баробари ин кӯдак зуд хаста шуда рӯҳияш ноустувор гардида дар натиҷа тез асабонӣ ва бадмуомила мешавад. аз ин рӯ ҳар як волидайнро зарур аст ки барои саломатии фарзанди хеш бетарафӣ зоҳир накунад. барои кӯдакҳое ки то синни муайян мисол телефони мобилӣ умуман истифода бурдан мумкин нест. барои чӣ? барое ки онҳо дар инкишофёбӣ ҳастанд, дар ташаккули узвҳо аст, узви берунӣ, узви дохилии кӯдак. барои модароне ки ҳомиладор ҳастанд, яъне дар инкишофёбии ҷанин, барои ваё телефони мобилӣ умуман истифода бурдан мумкин нест. мутахассисон мегӯянд нафароне ки аз телефони мобилӣ бисёр истифода мебаранд, мавҷи нурҳои электромагнитии он оҳиста оҳиста таъсири худро мерасонад. бино ба тадқиқоти олимони соҳаи магнитобиология, ҳангоми суҳбати беш аз 25 дақиқа тариқи телефони мобилӣ дар як рӯз инсон ба дарди сар гирифтор шуда хастагӣ ва камҳаракатиро эҳсос мекунад. телефони мобилиро набояд аз 10 дақиқа зиёдтар истифода бурд. ин максималӣ аст 10 дақиқа. мисол бо телефони мобилӣ дароз гап задан шарт нест. ҷавоное ки мебинем дар кӯча аз як тарафи гӯш мемонад, ин гӯш гарм мешавад, бо аз тарафи гӯши дигар мемонад ки ин тамоми вай узвҳои шунавоиро яъне гарм мекунад, метафсонад, мағзи сар, бинӣ, чашм як тараф зарар мерасонад. истифодаи технологияи муосир аз ҷумла телефони мобилӣ аз шаҳрвандон маърифати баланд, фарҳанги истифодабарӣ ва қоидаву меъёри муайянро талаб менамояд. абдулҳамиди Назир, Меҳрӯзи ҷумъа, Неқадами Нуралӣ, ахбор. тибқи таҳлилҳо сигаркашӣ бисёртар дар байни ҷавонон мушоҳида мешавад, вале на ҳама истифодабарандагон аз зарараш хабар доранд. ҳамасола дар ҷаҳон 6 миллион нафар аз истифодаи тамоку вафот мекунанд ки дар маҷмӯъ назар ба фавти инсонҳо аз вируси норасои масъулияти одам ва сил зиёд аст. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. имрӯз масъале ки бо паёмодҳои нохушаш ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, истифодаи зиёди маҳсулоти тамоку аз ҷумла сигор мебошад. ба андешаи мутахассисон истифодаи маҳсулоти тамоку шахсро ба бемориҳои гуногун мубтало мекунад. тибқи талаботи қонунгузории Тоҷикистон фурӯш ва истеъмоли тамоку дар ҳудуди мактубу беморхонаҳо, истгоҳҳо, иншооти варзишу фарҳангӣ ва нақлиёти ҷамъиятӣ
манъ шудааст. ба нафароне ки ба истеъмоли тамоку машғуланду нисбати худ беэътиноӣ зоҳир мекунанд, олимони соҳаи тиб чунин тавсия медиҳанд. саратони гулӯ пайдо мешавад ки ин як бора нишонаҳош пайдо намешаванд то вақте ки хуб вақт нагзарад. вақте ки мегзарад нишонаҳош пайдо мешаванд сеюм чорум дараҷа расидагӣ ки табобатш номаълум мешавад номумкин. ҳар як одами тамокукаш қариб 97%аш саратони гулӯ мешаванд, яъне рак горла, 95 саратони меъда. мана якм садопардаҳо вайрон мешаванд, овоз вайрон мешавад. дар дуди тамоку беш аз 4000 пайвастҳои кимиёвӣ мавҷуд буда, аз онҳо беш аз 40 тоаш хавфнок аст ки аз ҷумла ба бемории саратон оварда мерасонад. инчунин дар таркиби тамоку садҳо ҳазор зарҳо ба монанди никотин мавҷуд аст. сактаи системаи асаб метавад, чӣ хел метавад? ҳамон никотин дар даруни рагои хунгар ҷамъ шуда танг мешавад, хун намеравад. сактаи система ҳамин хелга дар рагои мушакҳои дил, сактаи дил яъне инфаркт миокард. мана рагои по ба сахт мешаванд, рагои хун намераванд дига, қоқ мешаванд, беморӣ қарасон пайдо мешавад ки пошуна мебуранд. гурдо ба таъсир мекунад, ғадуди болои гурда намехоҳад ҳамина қабул кунад, бинобар ин гармон мебарорад бо номи адреналин ки рагои хунгарда танг мекунад. дар натиҷаи истеъмоли тамоку ва ба ин васила гирифтор шудан ба бемориҳои саратонӣ ҳар сол ҳазорон нафар ва аз касали дил бошад то 62 000 нафар вафот мекунанд. тавсия дода мешавад ки ҳар шахс пеш аз кореро анҷом додан бояд аз фардои худ ва ё натиҷаи зиёновари он андеша кунад. бобокан амизода, баҳодири қурбон, илҳомиддини карим, ахбор. дар Марокаш то рафт зукоми хук паҳн мегардад. аз ин бемории суръати 16 нафар ҳалок шуда, даҳо касе дигар дар беморхонаҳо бистарӣ гардиданд. дар шаҳри Истанбули Туркия бинои баландошёнаи истиқоматӣ хароб гардид. шарҳин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба табиат дар аксар кишварҳои ҷаҳон ба назар мерасад. дар Зеландияи Нав аз гармии ҳаво сӯхтори беш аз зор ба амал омад. алангаи оташ қариб 2000 гектар майдони ҷангалро фаро гирифтааст. кормандони хадамоти оташнишонӣ изҳор медоранд ки барои хомӯш намудани сӯхтор вақти зиёд лозим аст. ҳамчунин сӯхтори ҷангал чанд бинои истиқоматиро хароб кард. кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. дар соҳилҳои қисми шимолу шарқи Австралия бошад, сокинон аз обхезӣ азият мекашанд. дар штати Квинсленд аз боришоти шадид садҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтааст. дар штати мазкур давоми як ҳафтаи охир меъёри яксолаи боришот ба қайд гирифта шудааст. дар штати Квинсленд аз офати табиӣ 2 нафар ба ҳалокат расида, даҳо каси дигар зарар диданд. туғёни об дар хиёбонҳои штати Квинсленд мор ва тимсоҳҳоро баровардааст. ба сокинон тавсия доданд ки худсарона тарки манзил накунанд, зеро дар минтақаҳои аҳолинишин зиёд шудани тимсоҳҳо ҳангоми обхезӣ хатари зиёд дорад. соли 2018 яке аз 4 соли гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳои обу ҳавосанҷӣ ба ҳисоб меравад. дар ин бора дар гузориши созмони умумии ҷаҳонии ҳавосанҷӣ дарҷ гардидааст. гармии ҳаво дар соли сипаришуда боиси сар задани сӯхтори ҷангал дар штати Калифорния, Штатҳои Муттаҳидаи Америка ва Юнон шуда, ҳамчунин ба амал омадани хушкзолӣ дар Африқои Ҷанубӣ ва сабаби обхезӣ дар штати Кералаи Ҳиндустон гардида буд. сабаби асосии гармии ҳаво ин дар партови газҳои гулхонаӣ арзёбӣ мегардад. дар Марокаш аз зукоми хук 16 нафар ҳалок шуда, 36 каси дигар заҳролуд гардиданд. табибон беш аз 20 нафар сокинро аз зукоми хук муолиҷа намуданд. дар робита ба ин намояндагони вазорати тандурустии Марокаш сокинонро аз зукоми хук эм мекунанд. табибон аз сокинон дархост намуданд ки барои пешгирӣ аз паҳншавии зукоми хук саривақт ба беморхонаҳо ҳозир шаванд то онҳоро аз бемории сироятӣ эм кунанд. дар шаҳри Истанбули Туркия бинои 8 ошёнаи истиқоматӣ хароб гардид. бар асари ҳодиса 2 нафар ба ҳалокат расида, 4 каси дигар ҷароҳат бардошт. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро ба гуфтаи кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ дар зери харобаҳои бинои истиқоматӣ сокинон қарор доранд. барои пайдо кардани бенишонгаштагон ба кормандони хадамоти марбута ихтиёриён кӯмак мекунанд. шаҳрдори Истанбул бар расонаҳо хабар додааст ки дар бинои истиқоматӣ 8 ошёна 43 оила зиндагӣ мекарданд. ҳамчунин дар таҳхонаи бинои мазкур корхонаи дузандагӣ ки ғайриқонунӣ фаъолият мекард ҷойгир будааст.
аз рӯи маълумоти ҳукуматдорони маҳаллӣ соли 1992 ба ширкати сохтмонӣ ҷиҳати бунёд кардани бинои 5 ошёна иҷоза дода шудааст, вале масъулини ширкати мазкур бо мақсади ба даст овардани даромади бештар ба ҷои бинои 5 ошёна бинои 8 табақаро бунёд карданд. طبق اطلاع پیشکی سبب خراب گردیدن بینای 8 اشیانه استخامتی محض در بنیاد اشیانه‌های برزیاد و تاب نآوردن زیربنا میباشد. از روی این معلومات مقامات دخلدار ترکیه تفتیشات را آغاز کردند. در نزد بینای بانک مرکزی نیدرلند در شهر امستردام تیرپارانی به عمل آمد. در پی حادثه 5 نفر زخمی گردید. سلاح به دست در نزد بانک جانب آدمان آتش کشیده است. کارمندان مقامات پلیس در رفت زد و خورد مسلحانه جنایتکار را بی‌ضرر گرداندند. برنامه اخبار رو ادامه میدهیم. قطازپروری در قلمرو ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستانی بدخشان سال تا سال رشد یافته. در همه شکل‌های خواجگیداری سرشمار قطاز رو به افزایش آورده است. عین حال در ناحیه سرشمار قطاز به زیاده از 19,000 سر میرسد. گزارش خبرنگاران ما. به خاطر در عمل تطبیق نمودنی برنامه دولتی رشد قطازپروری از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان چاره‌های لازمی روی کار آورده شده، ناحیه مرغاب به عنوان منطقه اصلی رشد ساحه چاره‌داری به خصوص ساحه قطازپروری عنوان کرده شده است. خود رسیدن سرشمار این نمود چاروا به بیش از 19,000 سر که اصلا به ناحیه مرغاب و منطقه‌های دیگر کوهساری مملکت مطابق است، نشان دهنده در عمل تطبیق گردیدن برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. از سال 2008 سال 2010 از ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان برای خواجگی‌های ناحیه جرگتال، لخش، عینی، مردشاه، بلجوان و دیگر ناحیه‌ها زیاده از 1100 سر جوانه‌های قطاز انتقال داده شدند. در اساس برنامه دولتی رشد قطازپروری به حالت امروزه در قلمرو ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان از 300 خواجگی فرمری تشکیل شده، از 6 خواجگی 2 تاشان خاص ذات‌پروری میباشند. در اساس این برنامه همساله از حساب خواجگی ذات‌پرور سرشمار جوانهای قطاز به خواجگی‌های دیگر مملکت برای رشد ساحت جدا می‌گردند. قطازها اساساً از چراگاه‌های طبیعی استفاده می‌نمایند و قید کردن به مورد است که سال روان یعنی زمستان همین سال بر وقت آمد و اکثریت چراگاه‌های پامیر شرقی زیر برف قرار دارند و این هم برای چاره‌پروران ناحیه مرغاب یعنی مشکلات به بار آورده ایستادند. هدف اساسی راهاندازی نمودن برنامه برای رشد قطازپروری تامین طلبات اهالی مواد گوشتی از جهت اکولوژی تازه به حساب رفته، روند عملشوی هم برای به هدف رسیدن یکی از سمت‌های استراتژیکی مملکت تامین امنیت آذوقه‌واری زمینه کامل می‌گذارد. جهت پیشنهاد معلومات دقیق اوید به طرز فعالیت نیروگاه‌های برقی آبی در جهان و تاریخ نیروگاه‌های خرد و بزرگ جمهوری تاجیکستان در دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف آثارخانه نیروگاه‌های برقی به فعالیت آغاز نمود. در دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف آثارخانه نیروگاه‌های برقی آبی مملکت تأسیس داده شد. در آثارخانه تاریخ پیدایش نیروگاه‌های برقی آبی کشور، رشد و قوه استحصالی آنها، وضع کنونی و سهم بزرگ پیشوای ملت در بنیاد نیروگاه‌های سنگ‌توده و راغون و دیگر نیروگاه‌های خرد و بزرگ مملکت تجسم یافته است. اطلاع داده شده است که نیروگاه برق آبی اساساً در دریاها، سربندها و آبانبارها ساخته شده، استحصال قوه برق توسط آب خیلی ارزان و مفید میباشد. اوید به ذخیره‌های آبی و انرژتیکی تاجیکستان، اقتدار برقی آبی جمهوری 95% استحصال گردیدن برق مملکت از آب و ذخیره‌های اساسی انرژی برقی آبی در دریاهای وخش، پنج، امودریا، سیردریا و زرافشان در آثارخانه معلومات دقیق حفظ کرده شده است. ما کوشش کردیم که در آثارخانه خود نمودی پرینسیپ کاری نیروگاه برقی آبی رو به شنوندگان نشان داده توانیم. چون که به دانشکده ما هر ماه قریب 550-600 نفر شنونده از تمام گردنوای جمهوری تاجیکستان برای تکمیل اختصاص می آیند. دانشکده ما که با دانشکده‌های کشور خارجی همکارای زیچ دارند
آنها سرول آماده از طریق نیروگاه آبی برقی کشور ما برخوردار میشوند. هدف تأسیس اسرخانه این افتخار داشتن از بنیاد چنین انشاءات‌های بزرگ دسترس نمودن معلومات مشخص و دقیق به مهمانان و کارمندان ساحه معارف که در این درگاه تکمیل اختصاص می‌نمایند و پیشنهاد کردن دستاوردهای استقلالیت در سمت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی میباشد. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان باشد ادامه دارد. با ما بمانید.